batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Samna kutina kakalankani na mbanze ya Matadi ya undeke na kulomba kutunga pe kubongisa babalabala ya nkaka ani bakusaka diambo yango mfumu ya mbanze ya Matadi mbutapati nzuzi wa makengedi kuizaka zibula bisalu ya ntungulu pe kubongisa banzila mingi lokola balabala yai bakibugdilaka palabala meba kama kuna na quartier Mpozo Nord na komini ya Mvuzi kubanda na mbalomuka ya stade na laku tinge kwenda Bima na Nord bisalu yango ya kuizaka banda ntama mingi ve mekanti ya unde mekuma na ntsuka ya mebikana kaka bakuza lenga sima na kifulu ya fioti mebikana pe kutunga banzila ke lutila maza nkango na ndambu ina bayangalalaka pe baunde etubaka. Demi c'est pour la mingi membre de la maire de la ville parce que mingi lutaka na Matadi awa c'est la mona membre ya ville mais le gal me kuiza ani continuer la ville Matadi ba maire de la ville mingi me lutila awa ekenzila musa tama mimi saka beba mimi de la ville mingi kufukela kayo ya nouveau kanti samna kubambula beno moyo bampangi bankunda luzulu beno fetiza baiti bisalu ya infuma kena kupesuka na inzo ya bisalu kedi atisaka mbanza ya Matadi atope mairie de Matadi. Bisalu ya lukutakano ya nene ya zole bakebogolaka na ndinga luputu deuxième session extraordinaire ya bamfumu ya bayinti nyonso kele na kati ya kimvuka bakebogolaka communauté économique des états de l'Afrique CEEAC na Bunkufi ya onde mekatuka na kumanisa ya kuzaka banda kilumbu ya zole ya sabala ya betokele pia mekuza manisa kilumbu ya tatu kilumbu ya makumi zole na sambano ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kuna na mbanza mfumu Kinshasa lukutakano ya yavuandaka samna kutala pe kufimpa uwapi mutindu mambo gena kulutila kuna na inti ya Chad na manima ya kutala kikunku ya bantu mansaka kufua tangu bavuandaka lomba na bamfumu ya inti ba zitisa mesiku ya Zulu tope constitution ya inti ya bao pe mambo ya nkaka ya uzaka sala bantu mingi mansaka kufua pe bantu mingi mansaka luala na ndambo na yani mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yani ndekele mfumu kena kudiatisa kimvuka ya CEEAC yani nde kuzaka diatisa lukutakano yango belofedza baiti kuna na lukutakano yango bamfumu mingi kwendaka kutana kuna baonyoso bayindulaka pe batalaka wapi mutindu balenda vutusila ndembama kuna na inti ya Chad na manima ya bayeke yekena kuluta kuna na manima ya lufua ya mfumu ya bao ya Tama Mbuta Idris Deby ina kuzaka kufua kilumbu ya makumi zole ya ngonda iya ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi. Mvutukulu ya bansaka mutopi ya mbanza Matadi bakebugdilaka FMAT ya undeki kuza salama ve kilumbu ya sabala kevanda kilumba makumi zole na ivua ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole atako yao kilumbu batulaka samu eti bansaka yango ya mvula impa kuza ya antika mekanti yake ya antika ve nyoso ina samu eti bantuadisi ya bimfuka mutopi topi be ekipi ya football ya mbanza Matadi baunde zona kuvutula bimfuka mutopi ya bao ve samu na bao bametuba eti mutindu bagena kubudila bansaka yango yakele ya Mbo TV banganda bansaka mutopi na mbanza ya Matadi ekele ve ya dama bagena kusadilaka ya onde kele ya imbi bagena kulomba na mfumu ya kizunga dokotolo Gibando Ndungidi ani kwiza ya mbabao samu babula masolo batala iki balenda sala samu na kuzaba wapi mutindu balenda diatisila mambo yango mekanti kubanda baso ni kaka bakena kuyamba bao ve ya onde na kusala eti bao pe bazona bao kuvutuka ve mutindu ina bakwizaka kienzudila yau na bantu hadisi pena ndambu ya mosi ya bantu hadisi ya bimvuka mutopi ya Tama Mbuta Senga munana muki jazz yani ndemetuba samuna yandi bantu hadisi ya bimvuka mutopi basala kaka mvula yai babika budila mutopi samu ya kuza pesa ngolo na bamfumu ya kizunga baunde baluta na kutunga banganda bansaka ya mutindu mosi ya mbote. Beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.